Ene Obinim eden sembi abetoto abonte a wochiri machere se onu de wakoye sofo da asori ano ene nti se asori hia nkonya pande a se wo adwuma a woye na onye asori sika no beje ebehye ne botwom ntino onu de so gidi passes sika na adwuma no wode a o memba afore se ye fankoto nkonya fa megu asori dem ana ye memba afore nkoto class fa megu asori dem na sanso ekato so se onu pande se wo ba asori dia na yere pan ne mba pan de David be fisa asori no ye be hye ye nyawrade Yesu Kristo obi ankasa ebeje ne hira ye ankasa ho na me be ye yere no se na eya ankasa ne ekono enye soro ho ana yekwakire kunu ene yere ne mma ayene ankonam ana eko obinim eden sembebre ana atutudwa ede fa nsem ya metin kakra ede amawo no ye de nchiremu ana ebe somo ansansa na no mamenka wo Shøckεd University Foundation ana assess na ede jumedi esomo Attention TV so ne number ene 0548302985 yanko tiwe no Obinim ember na me de ayere me de amawo akola ne ndidi ya wo ndidi da le ka kire mo metwa me ho ahia ka kire no se wo so papa no ma me wo ho etime ebenada so na me ba ha minim me ba minim me yere se me gina hei minim me yere minim me ba ja wada so a mi ru aso na minim me yere minim me ba Sunday so na me kwa so a me se ni me yere because ehwo no nya me yere ne me ba se ehwo so ye wo so wo de a enti na me be se me to bibi ma asole na me tibi ka se asole fo ne mum frim me yi mo afrim te se ba se ya me to ma asole me se me nyi asole ba bi sika da se me to ba sa ma asole me ba be gina asole de ma bo ho afore me se me nya bi da because adwuma foforo na so aba timi hwe nkola na betima sa to ba sa cha asole no asa afore bo akonya motiti su yi enimu ni akire de nyina me anam to enya asole sika. Oh yes. Asma me Kenya nsasami obi ba twema no akosi bone na Satan akonya no bonsam be nyaw nipa bonefo be nyaw yes bi ba twema no akosi bone na me no kasai woni madwuma foforo me se prane me se prane different work me prane different work because enkola no mo yede also menti omo yede onyini tia me ka kire enkofo bi atwa me ho ahia se ade achia no pa ya me dwen se mema ne wan si dia atwa aduane adi ne ya me ba ebi ka na me de ayede me de amawo akola ne ndidi ya wo ndidi da le ka kire mo metwa me ho ahia ka kire no se wo so papa no ma me wo ho etime ebenada so na me ba ha minim me ba minim me yere se me gina hei minim me yere minim me ba ja wada so a mi ru aso na minim me yere minim me ba Sunday so na me kwa so a me se ni me yere because ehwo no nya me yere ne me ba se ehwo so ye wo so wo de a ti se du asoleta aha ya wo so wo de a se wo bubu a wo so me pese me fo so ma wo ye dey sorry wani afura me pese wo ye dey wadwuma se wo se wadwuma ne ye dey me so me fo so se wo so me boa wo ha ya power me no mienu me wiye me so me de yes. So on every church day, I'm here because of you. I'm here purely all for you. After service, I end with you. I'm done. After service, I'm done. Me pesike bi dia show botomu by force. Amen. So as I stand here, wild, I want to put some money in your pocket.
May power be their show bag in by force. Amen. I need some money to put into your bag. May power be their show in by force. Amen. I need some children to put into your bag. May pesika be their show in by force. Amen. I need some money to put into you. May payalese be their show by force. Amen. I want to give you some healing. That is what. It may a software. Me ba asole a me mpentam nkofie akese me wie madwuma ibi me se wo yale kura kotwen me na me hu se yale no me yi afiri so ansa na waye dey wakofie wo kwa me bompa ma yale fokonam sa to mani obi tuwa me se hey munkobusa na se die enti na wote wo me be se me hu ni se bibi ti wo bibi ha no o me kanche na me nyama na ansa na waye dey wakofie. So I'm a pastor that I'm not in a haste to go home. I'm not in a haste to go home. When I come to church, I do everything and make sure whatever that you need, I do for you before I leave. That is what I am. You've allowed yourself to be taken by pressure. You've allowed yourself to be taken by pressure. Have in mind that I started from somewhere. Me say me was 45 years. I'm 45. Me say me start here free fie na me was say 16. 16. Entity as say Kojo Obinim wa here. Wa bre. Akola 16 years. Me maame ewu agya me. Me papa me nim no. Me nim bebi onenam. Bi di sofu na me papa eyi ni ti. Me be di sofu na me papa eyi ni ti say Kojo me no papa o. Me nie sana me kwa fa pictures bi a me ma me de kire me se me papa pictures sana me hwe anim akwohwe papa nanim me hwe anim no ma hwe papa nanim na me sampa ye wa sana papa ni e pa me chew e kire me ahochire okomu ti no wan hwe me a wodwane gya me sana me papa me ne papa ne ka se nya hwe wo ba me nya ba bi asinti bra betena me nchen sana me je papa na atena me nchen a me so me hwe papa na me hwe papa no. That is life. Etime ye pon asole a yaka ye dwuma foforo ene maka kire wo ma confess me se ne me pon asole a ekini ukua dai me se eye de eye dwuma foforo ena me koye. So at the close of service the next day it's another work. Me pon ya wada asole a ade chi fiada eye de dwuma foforo eye dwuma foforo. After Thursday service and Friday is another work. Enra kwan ka me to sprinter enra ka me to sprinter kwan se anya adwuma ma me enra kwan ka me to sprinter trotro kaswa Madina kaswa Medina kaswa Madina driver ne se hono de befa kaswa Madina anase pokuase seke amasa my pokuase seke kaneshi Odoko Malam, official town, Jamestown, Achimota. Abusia, Obinim ne some more Tvgh and I have some more our Attention TV. So don't forget to subscribe, follow on Facebook, like, comment, and also share. Yeah, that's your crowd.